nomine Christi. Amen. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. I s duchom tvojím. Dicsértessék a Jézus Krisztus, pochválenje Jézus Krisztus. Na veky, amen. Mint a kegyhely vezetője, sok szeretettel köszöntöm a szlovák és magyar zarándokokat határokon innenről és túlról itt a mai napon a Fájdalmas Anya ünnepén. Ako rektor tejto bazilike srdečne vítam všetkých pútnikov, maďarských aj slovenských,
na slávnosť Matky Sedembolestnej. Külön szeretettel köszöntöm az atyákat, akik eljöttek erre az alkalomra, és Orosz János érsekatyát, aki már nem először van itt, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött ide a Szűzanyához. Obzvlášť vítam všetkých kňazov, ktorí tu prišli, a zvlášť otca arcibiskupa Jána Oroša, ktorý tu už není prvýkrát, a veľmi som rád, že tu znova prišiel. Isten hozta őket. Boh vás priniesol. Köszönöm szépen, ďakujem. Môžete si sadnúť, nech sa páči, tašikát foglalni. Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch, keď sme slávili sviatky Panny Márie, na nebo vzatej, narodenia Panny Márie, tak som ponavštevoval okolité mariánske svätyne, pútnické miesta. V Rakúsku som bol vo Frauenkirchene, potom na Slovensku vo viacerých aj iných diecézach. Teraz prichádzam sem k vám, tu do Maďarska, do tohoto krásneho chrámu Mátra Verebí Szent Kút. Pre mňa osobne je to veľmi taká citová záležitosť, pretože svoje kňazstvo som začínal nedaleko odtiaľto, z druhej strany Ipľa, v Bušinciach, čo nie je tak ďaleko Mula, Čeláre. Takže mi je to veľmi blízke a veľmi rád k vám dnes prichádzam. Viete dobre, že psychológovia, sociológovia, ktorí sa venujú zvlášť deťom, tak sú presvedčení o tom, že materinský jazyk je preto taký blízky a milý každému jednému z nás, lebo už pred narodením tých 9 mesiacov, keď sme boli v lone svojej matky, tak sme vnímali tú rezonanciu toho hlasu, chvenie toho hlasu, keď mamička rozprávala alebo si spievala a to dieťatko vníma ten takt a tú melódiu toho hlasu. Takže nikto nikomu nemôže ako si zobrať tento krásny pocit a obrať ho oň, že každý si chráni ten svoj materinský jazyk a považuje ho za najkrajší. My máme na Slovensku sviatok Sedembolestnej Panny Márie, tak ju nazývame bolestnou, sedembolestnou Pannou Máriou. V Rakúsku som bol Heilige Jungfrau Mária, že svätá Panna Mária, Jungfrau, to by sa doslova dalo preložiť ako, že slečínka, dievčatko, Jungfrau. No a naši bratia a sestry maďarskej národnosti ju nazývajú mi asszonyunk, kis boldogasszony, nagy boldogasszony, magyarok nagyasszonya. Poliaci si nenechajú vziať pomenovanie Panny Márie Jasnogórskej, a to je kráľovna Polsky, kráľovna Polska. A myslím si, že od nich by sme si mali vziať ten príklad, že každý večer o 9. hodine všetci Poliaci na celom svete sa spájajú v spoločnej modlitbe s tými, ktorí sú v Čenstochovej a tam sa modlia tzv. Apel jasnogórsky. Tam sa zídu a spolu s nimi duchovne sú spojení Poliaci v Amerike, v Austrálii, na celom svete a spievajú tú pieseň Mário Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Mária, kráľovna Polska, som s tebou, pamätám na teba
a bdiem s tebou. To je krásne, vidíte. Takže ja vám prajem, aby aj medzi veriacimi slovenskej národnosti, maďarskej národnosti sme čosi podobné začali, že by sme na celom svete sa spájali skrze Pannu Máriu, našu nebeskú matku, všade tam, kde kto z nás žije. Či už tu, v materskej krajine Oňoursa, alebo za hranicami Maďarska. Všade tam, kde žijú Maďari a takisto aj Slováci v Amerike a v iných častiach sveta. To nás bude spájať, pretože ona je naša matka, ona je naša kráľovná a ona je tá, ktorá nás skutočne vedie k svojmu synovi per Mariam ad Jesum. Ako pán arcibiskup Sokol má vo svojom hesle Renovatio spiritualis per Mariam. Obnova, duchovná obnova skrze Máriu. Kedves testvéreim, a különleges alkalomra gyűltünk össze ide, a Mátraverevi Szentkútra, hogy zarándoklatunk során együtt ünnepeljük a Szentmisét, és elmélkedjünk Szűz Máriáról, Jézus Krisztus édesanyjáról, aki minden ember édesanyja is. Jézus Krisztus földi életében az ember sors és az emberi viszonyok teljességét vállalta, és ebben különleges szerepe volt édesanyjának, Máriának. Szükségünk van az ő vezetésére, támogatására és közbenjárására. Szűz Mária az a csillag, amely a viharos tengeren átvezet minket a biztonságos kikötőbe. Az ő szeretete és közbenjárása által találunk menedéket és békét. Ahogyan szentek közül sokan tanúságot tettek Szűz Mária iránti mi tiszteletükről, úgy mi is kövessük az ő példájukat, és hűségesen imádkozzunk hozzá, bízva az ő közbenjárásában. Kezdjük tehát a mai szentmisét, nyissuk meg szívünket Mária szeretete és Isten kegyelme előtt, és kérjük bűneink bocsánatát. Bratia a sestry, teraz sa nad sebou zamyslíme, spýtujme si svedomie, oľutujme si hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Pane Ježišu, Tvoja matka Mária bola nepoškvrnená nad nami hriešnými. Pane, zmiluj sa. Tvoja matka ťa s láskou prijala, sprevádzala ťa na životnej ceste a verne stála pod krížom, keď si za nás umieral. Kriste, zmiluj sa. Svoju matku si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a orodovníčkou. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca.
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, v sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal pre bolestnej Matke Márii silu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Daj, prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých staní, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené pre sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Velebí moja duša Pána, a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Ujal sa Izraela svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás spočíva. Len nech nik z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo. Blahoslavená Panna Mária, Matka bolestná, Ty Matka milosti, Ty nádej sveta, Ty patrónka naša, vyslíš svoje deti, ktoré volajú k Tebe. Halleluja, 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 halleluja. Pán s vami I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopásová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Moji bratia, kňazi, reholníci, Bohu zasvetené osoby, milá asistencia, milovaní pútnici slovenskej i maďarskej národnosti, všetkých vás zo srdca vítam tu na tomto
krásnom mariánskom pútnickom mieste, ktoré je mimoriadne tým, že sa nachádza na hranici, súčasnej hranici našich štátov, teda Maďarska a Slovenskej republiky. Pamätám sa, keď sa tu po páde totality zišli naši otcovia biskupy dvoch konferencií, slovenskej, konferencie biskupov Slovenska a Maďarskej biskupskej konferencie, mali spoločnú svätú omšu a verejne pred spústom ľudí, zástupmi, pýtali jeden od druhého odpustenie za viny, hriechy, nespravodlivosti počas dejín, ktoré nás rozdeľovali. To, že tých rokov, stáročí, ktoré nás spájali, a skutočne musím povedať, že sú na to úžasné príklady, že počas toho 1000-ročného spolužitia bolo oveľa viac tých pozitívnych vecí, keď napríklad aj v Budapešti, zvlášť vo farnosti Józsefváros, Jozefovo mesto, ktoré sa aj dodnes tak volá, pomenované podľa tamojšieho kostola svätého Jozefa, Terézváros, že to boli slovenské farnosti v Budapešti. Potom, keď si tak pomyslíme, že koľkí kardináli, arcibiskupy, ostrihomskí boli slovenskej národnosti a boli prijatí maďarskými veriacimi. Napríklad pán kardinál Černoch bol taký známy, pochádzal zo Skalice, má pod bazilikou ostrihomskou krásnu kryptu, asi najkrajšiu. A mohli by sme pokračovať. No a potom zasa z druhej strany, Rudnají, že? Z druhej strany, keby sme zase spomínali tých dobrých kňazov vynikajúcich maďarskej národnosti, ktorí zasa sa naučili a dokonca dali príkaz, ako Peter Pázmaň dal príkaz všetkým kňazom na území Horného Uhorska na Slovensku, že každý jeden z nich sa musí naučiť tie reči, jazyky, ktorých veriaci žijú na jeho území. Každý kňaz musel vedieť nemecky, Trnava bola tak povediať z Nemecka, Maďarska, Slovenska, museli ovládať všetky tri jazyky. To sa málo o tom hovorí, ale to bolo také samozrejme. Keďže pochádzam z Bratislavy a niekedy sa hovorí, že som prešpurák, tak aj u nás to tak bolo. Môj detko, opapa, bol karpatský Nemec, bratislavský. Jeho manželka, Naďmama, bola Maďarka. Oni sa celý život poriadne nerozumeli. Viete, nemčina, maďarčina. A ja myslím, že preto to manželstvo bolo také šťastné, lebo sa nerozumeli, zvlášť vtedy, keď to nebolo potrebné, aby sa rozumeli. A to bolo nádherné, viete, že sme išli s detkom na poštu a on mi hovorí: Jančikám, Béla báči je Maďar, tam čo tie pečiatky dával, že taký malý ujček holohlavý. A ja som ho pozdravil: Béla báči, dicsértessék a Jézus Krisztus. Hű, to bol šťastný, dal mi lízátko. Potom sme išli do Podviechu. On si dal rád 2 deci vínka, opapa.
No a tam hovorí, ez német, Gelobca ist Jesus Christus in Ewigkeit. Zase ujče, hneď mu dal o pohár vínka viac. Viete, že to bolo, ja som to ešte zažil, ako malý chlapec, na trhu tie ženičky, to boli záhoráčky, väčšinou po slovensky rozprávali, ale to, ja chcem tým len ukázať, že ja to ako si nevymýšľam, tieto skutočnosti, lebo som ich na vlastnej koži zažil. Zažil aj nezažil. Napríklad, keď sa naši chceli brať, mama bola zlozorná záhoráčka a chcela si zobrať Jančiho, Oroš Jančiho z Déneždu pri Šamoríne Maďara, tak pán farár Lozorne povedal, ja som nikdy Lozorňanku, Slovenku s Maďarom nesobášil, ani ju nebudem sobášiť. Aj to je pravda. No, lenže prišiel Janči a pozerá, že však jemu nesvietia, nemá elektriku. Behom 2 dní mal na fare elektriku, všetko, on bol ezermester, vedel všetko, môj otecko, opravovať, mal školy na to, elektrotechnickú zamerania. No a pán farár Lozorský, kedy bude svadba, kedy bude sobáš? A už boli kamaráti. A hovorí, ten Janči, ten nešikovný. Takže ja som začal takým troška spôsobom nezvyklým homíliu hovoriť, ale je to potrebné, aby sme sa vnútorne tak ako si tak pripravili na to, že tie texty Svätého písma a to teologické, náboženské, biblické je veľmi, veľmi úzko spojené s tým každodenným životom našich ľudí, ktorí žili tu stáročia spolu. Vždy sa našli takí, ktorí chceli rozdeliť tieto národy, politike a tak ďalej. Vždy sa stali na jednej, na druhej strane takí, ktorí sa nezachovali dobre. Viete, ja keď som sa sem dostal do tých Bušiniec, prišiel z Maďarska, neviem, či Nógrácokálu alebo odkiaľ, jeden maďarský kňaz, on si myslel, že som Maďar, a povedal mi, ugye János, káposzta nem étel, tót nem ember. No, keby som sa ja vtedy bol nahneval a treskol so všetkým a išiel si svojou cestou, z Bratislavy som to 300 kilometrov, tak nemal by som krásny kňazský život. Niekedy treba priniesť určitú obetu, prekonať ju, až potom sa začne, keď som mu povedal, keď mama navarila výborný obed a on si to chválil, hovorím, vidíš, moja mamička je Slovenka, tá vie takto variť. Tak už potom, už sa to začalo meniť. Bratia moji, milé sestry, v starovekom Grécku na mnohých miestach uchovávali ochranný obraz bohyne Atény, zvaný Palladion. A tento obraz považovali za potrebnú ochranu prosperity a bezpečného rozvoja štátu. Palladion predstavoval bohyňu Aténu v lesklej vojenskej zbroji s príľbou na hlave a v jednej ruke mala obranný štít a v druhej kopiu alebo meč. Gréci mali tento obraz Palladion v Sparte, potom Delfách, Aténach, neskôr aj v Ríme a na iných miestach. Bohyňa Aténa ich mala obrániť svojou silou, vojenskou silou, bojovnou náturou pred nepriateľom.
Ako veľmi sa líši obraz našej nebeskej matky, patronky Slovenska, 7 bolestnej Panny Márie, od tohto gréckeho Paládia, od bohyne Atény. Ona nedrží v rukách meč, ale má 7 kopí mečov vo svojom vlastnom srdci. To je naša kráľovna, to je naša matka, ktorá za nás pretrpela takéto bolesti, hovoríme jej 7 bolestná, čo v Biblii znamená, že mnoho trpiaca. Že to nebolo len presne 7 tých bolestí, ale veľmi veľa. A znáša ich dodnes. Znáša ich dodnes. Aj v dnešnej dobe, keď vidí, čo sa deje v našich krajinách Európskej únie, čo sa deje aj v našom národe jednom, druhom, že ako sa mnohí snažia vykoreniť ten národ z kresťanských hodnôt náboženských, tak to sú ďalšie rany kópiou do srdca 7 bolestnej matky Panny Slovenska. Nebol by som ďaleko od pravdy, keby som povedal, že sme všetci prežili ten taký zdrcujúci pocit, ktorý nám spôsobila strata blízkej osoby, keď nám niekto zomrel alebo odišiel. Ale nielen smrť drahého priateľa, príbuzného, dnes už nie je zvláštnosťou, keď rodičia či príbuzní hľadajú svojho blízkeho, nezvestného za pomoci mass-médií, internetu. V jednom hypermarkete tam bola fotka jedného dievčatka a bolo tam napísané: Erika, vráť sa domov, čakáme na teba. Odišla im 17-ročná dievčička z domu a oni ju čakajú, kedy príde, čo je s ňou. To sú bolesti. Avšak je tu ešte hroznejšia strata našich blízkych. Fyzicky sú síce pri nás, ale vzdialujú sa od nás svojim vnútrom, svojim presvedčením, svojimi názormi, svojou životnou orientáciou. Že zrazu z chlapca, ktorý bol dobrý ministrant, ktorý chodieval na sväté omše, ktorý bol nábožný, do ktorého sa vkladali nádeje, a on zrazu sa pustí iným smerom. Máme aj taký príklad, že pán biskup istého nášho kňaza poslal na štúdia do Spojených štátov amerických, poslal ho do Jeruzalema na biblické štúdia, Talianska, a keď to skončil, všetko odhodil, oženil sa a teraz je najväčším kritikom katolíckej cirkvi medzi takzvanými intelektuálmi. Radi by sme mu povedali: drahý môj brat, keď ty podceňuješ a opovrhuješ tými jednoduchými ženičkami na Spiši, odkiaľ pochádzaš, a hovoríš o nich, že to sú také zaostalé ženy, ktorých viera je na úrovni malých detí. No ale za ich peniaze si vyštudoval, za ich peniaze. Pán biskup skladal tie korunky, aby ťa mohol nechať vyštudovať. A teraz ty toto, no spočítaj si najprv všetky tie peniaze, ktoré na teba boli investované. Vráť to tej diecéze a potom vykrikuj. Ale nie. On vyštudoval peniaze, všetko. A teraz ide vykrikovať. Viete, to je bolestivé a to je hanba. Hanba pre ňoho samotného v prvom rade. Takže my sme toho dostali od
cirkvi, cez cirkev, cez kňazov, biskupov veľmi veľa. A to nás zavezuje. Viete, to nie je len tak, či už finančne, ale aj duchovne. Od krstu počnúc, výchova náboženská, rodinná, to sú všetko hodnoty, ktoré boli do nás investované. A teraz, keď sa tam objaví niekto z tých progresívnych politikov, začne sa z cirkvi posmievať a začne zavádzať do ľudského života úplne neprirodzené veci vo vzťahu mužov a žien, tak my by sme sa mali pridať na ich stranu. To je veľká zodpovednosť pred Pánom Bohom. Drahí moji bratia a sestry, aké úžasné je, že keď tak rozmýšľame v takej oblasti hudby, že Paganini bol taký vynikajúci huslista, že pri hre na husle sa mu roztrhali všetky struny. Len jedna jediná mu zostala. A on bol taký vynikajúci interpret, huslista, že on tú ťažkú skladbu dokončil na tej jednej strune. A keby sme si to tak prirovnali. Ja mám jedného obľúbeného spisovateľa, Jindřicha Šimona Bára, to je český kňaz, spisovateľ, a on má pomník v Čechách, v južných Čechách na kopci Výhledy. Tam je veľká jeho socha. A tam je napísané, že všetky struny v mém srdci sa už roztrhali. Zostala mi len posledná, jedna jediná. Daj, Pane, aby som ti na nej mohol zahrať pieseň o láske k tebe a k tejto krásnej mojej milovanej vlasti. To sú hlboké slova. Aj my v živote sme možno už tam, kde nám zostala len tá jedna struna po zdravotnej stránke, vekovej. Cítime a prosíme, Pane, daj, aby som ťa do poslednej chvíle svojho života oslavoval, hoci aj na tej jednej strune ti zahral to, čo odo mňa očakávaš. A čím ťa môžem vo svojom živote osláviť tvoje sväté meno. Amen. Drahí bratia a sestry, vždy na takýchto stretnutiach si ešte troška trpezlivosti. Už mám tú skúsenosť, že sa najdú veriaci viacerých národností. Bol som teraz v Frauenkirchene v Rakúsku a tam dokonca sme sa zišli Nemci, Maďari, Slováci, aj Chorváti, lebo tam Burgenland je chorvátsky. A v každom jazyku sme sa prihovorili, aspoň niekoľkými slovami. A hneď som videl, takto keď som sa pozeral a začal som ich jazykom hovoriť, tak ako sa na ich tvári objavil úsmev, lebo to je ich materčina. Takže niekoľko slov aj v reči maďarskej. Tu sme na tomto pútnickom mieste, kde zvlášť sa patrí, aby sme našich bratov a sestry pozdravili v ich materčine. Nakoľko som zo začiatku nevedel dobre po maďarsky, mama ona takou kuchynskou rečou rozprávala,
tak som sa musel priúčať. A nebolo to jednoduché zo začiatku. Keď pán kanoník v Komárne ráno stál, on mal cukrovku a bol taký znechutený, napuchnuté mal líca, bol znechutený z toho zdravotného stavu, tak som sa mu chcel tak zalíškať tým, že som ho pozdravil po maďarsky. Ale viete, no, u nás okolo Bratislavy sa nehovorí až tak 100%. No tak som ho som sa opýtal, kononokúr már megtetszett kelni? Som mu chcel povedať, že už ste ráčili stať, fölkelni. Ja som ho megkelni, ráčili ste vykysnúť. No, takže ja som mal kopu takýchto všelijakých zážitkov, ale tak ide sa ďalej, že no a takže aj v tomto mojom krátkom príhovore by som chcel niekoľkými slovami tu Mátra Verebei Szentkúton megdicsérni és megköszönni a szűzanyának ezt a zarándoklatot. Majdnem évenként rendeznek világszerte különböző összejöveteleket, konferenciákat a nők társadalmi helyzetéről. Főleg a mai világban ez nagyon olyan aktuális. Politikusok és nemzetgazdászok is sokat foglalkoznak ezzel a problémával. Egy képes folyóirat külön számot jelentett meg ezzel a címmel, a nő diadala. Képekkel példázza a nők életében beállt változásokat, a színes felvételeken találhatóak munkásnők, hivatali alkalmazottak, diáklányok, tanárnők, színésznők, királynők és miniszterasszonyok. De sajnos az édesanyák közülük hiányoznak. Többször úgy átolvastam az egészet, hogy milyen posztokon működnek a nők a mai világban. De nem tudom, hogy miért kihagyták ebből a sorrendből, ebből kihagyták az édesanyákat. Hiszen ez a legértékesebb, ugye? Nő és anya. Nő egy édesanya. Egy pár évvel ezelőtt még mindig hallottam amikor egy magyar gyerek úgy szólította anyukáját, édesanyám, édesanyám. Hát most már másképpen megy. Mutter. Egy magyar fiú anyukának azt mondja, mutter, fatter, fatter. Visszahozni ezeket a szép kifejezéseket. Mert az nagyon fontos, hogy milyen szavakat használjuk mi a mindennapi életünkben. Példának is hoztam többször magyaroknak, hogy a szlovák nyelvben a gazdag szó nem létezik ebben a formában, hogy gazdag. Gazdag az, hát mindenki arra gondol, hogy anyagiakban gazdag. De a szlovákok azt mondják, hogy bohatý. Boh. Benne visszhangzik az Istennek a neve. Az az igazán gazdag, akinek a szívében ott van az Isten. Ten je bohatý. Koho nás to kedy napadlo, že toto krásne slovo sa ešte dodnes drží, ujíma. Kinek jutott az eszébe az, hogy még most is ez a szép szó. És a másik oldalról sajnos nálunk Szlovákiában egy ideig ott voltak a táblákon, ahogyan ugye utaztunk, és a falun
faluba mentünk, akkor ott volt, Isten hozta. Itt még Magyarországon látható ez, és az olyan boldogító látni, hogy ez a kifejezés, ugye, hogy Isten hozott, Isten hoz. No, nálunk ez nincs. Sőt, az, ami volt, ott magyar faluk előtt, azt is valahogy likvidálták. Tehát próbáljuk meg visszahozni ezeket a kifejezéseket. Köszöntés, dicsértessék a Jézus Krisztus. Én járok olyan ekumenikus találkozókra, mint katolikus püspök, evangélikusok, reformátusok közé, más vallásúak közé, és amikor ott megjelenek, én vagyok a legidősebb, akkor mindenki, azok a protestánsok, dicsértessék a Jézus Krisztus, pochválený buď Jézus Krisztus. Ők, igen. De hazajövök a katolikusok közül, jó napot, dobrý deň. Érdekes, ugye? Hogy mi lassan azt mondják, hogy a szalámi metóda, úgyhogy mindig elvágva a szalámiból egy keveset, hogy ez sem kell, ez sem kell, ez sem kell, és végén mi marad meg? Hát ott az a kis micsoda? Čo zostane po saláme? Čučka. Slovenský. Na čom je to zavesené? Motúzik, no igen. Spárja, ott marad. Igen, tehát így, az sem kell, aztán csak ott a spárja. Tehát ne vágjuk ebből a szalámiből állandóan, hogy ez sem kell, az már régi, és aztán a gyönyörű, szép magyar nyelvből eltűnnek azok a legszebb kifejezések, és helyettük mi van? Kapcsoljuk be a magyar tévét, sajnos. Láttam több filmet lengyel, eredeti, originálban, azt a filmet megnézheti egy gyerek. Nincs benne semmi rossz, semmilyen káromkodó szó. De ugyanazt a filmet megnéztem magyar nyelven, hát az mindjárt ki kellett kapcsolni. Az még K és P. Hát honnan jött ez egyszerre annyi káromkodó szó? Tehát testvéreim, itt a szűzanya lábainál. Ő az a legtisztább az asszonyok között, az emberek között. Segíts nekünk elkerülni ezeket az erkölcstelen szavakat, rossz szavakat, amelyek tényleg félrevezetnek minket, és olyan útra, ami nagyon rossz. Drága testvéreim, Jézus végrendelete, tudjuk, hogy mi. Második vatikáni zsinat alatt és az egyház állandó jelét adta a Mária tiszteletnek és szeretetnek, hála a Jóistennek, annak ellenére, hogy már akkor is voltak olyan javaslatok, hogy azért, hogy közelebb kerüljünk a protestáns testvéreinkhez, akkor szűzanyát valahogy félre kellene tenni. És az hála jó Istennek nem valósult meg, és én azt mondom, hogy még a protestáns testvéreink is megértik, sokszor jobban, mint mi magunk, hogy mit jelent számunkra a Szűz Mária. Voltam egy olyan evangélikus istentiszteleten, jött Németországból, és
egy tiszteletes püspök, és úgy indította el bennünket templomba, in Name Heilige Jungfrau Maria, hogy a Szűz Anya nevében induljunk békében. Hát én csak néztem, hogy hát az evangélikus püspök, igen, vannak olyan országok, ahol az evangélikusok nagyon tisztelik a Szűz Anyát, és használják ilyen szép kifejezéseket is. Lépjünk Mária követői közé, hogy átérezzük a megváltás jelentőségét, hogy Szűz Mária szemével szemléljük a világot. Az ő iskolájában tanuljuk meg tőle az alázatosságot, lelki erkölcsességet, tisztaságot, hogy tökéletes egységben Krisztussal saját képességeink szerint dolgozzunk egyházközségeink apostolkodásában. Ha Szűz Mária szemével nézzük a mai nő és lány mindennapi nehéz munkáját és feladatát, a legegyszerűbb tevékenység is győzelemnek, diadalnak számít. Tehát imádkozzunk édesanyáinkért, asszonyainkért, lányokért, hogy az az igazi nőiesség, az a tiszta, szép és vonzó nőiesség, ami valamikor ott természetes volt a nagyszüleink, nagymamáink és az édesanyáink, testvéreink között, hogy újból ott ragyogjon a szívünkben, és örülhessünk annak, hogy nem csak ők, hanem az utódjaik is jó, Istennek tetsző úton járva elérik a mennyországot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!